I just finished wrapping my lumpias. It took me almost 2 hours. Medyo matrabaho talaga no pag lumpia. I'm watching Inday Garnet's videos. Tsaka pa ng mudra. Medyo po yung pakiramdam ko today, not so nice because meron ako. So, pag second day talagang sabi nga ni Ruth, best day daw. So, best day. So, para sa inyo sa likod, guys. Yan, yung mga bulaklak ko. And, sinet up na namin yan yung parasol. Kasi nga, super init na. Tapos yung halaman na kakailangan ng araw, yan nilagay ko dyan. Tapos yung mga bulaklak ko doon, maliliit or init. Uy, grabe! Pero dyan ako nag-lunch kanina kasi mahangin naman. Pala today, we're having dinner with Ruth's family. First time ng sister-in-law ko at saka yung partner niya na dito maghapunan. Nakapunta na sila dito, but hindi talaga yung meal, yung nag-dinner sila or yeah, so first time. And then syempre kasama din yung parents ni Ruth. So para tong sabi ni Ruth mag-vlog daw ako. Parang part 2 ng my Dutch in-laws try Filipino food. Kasi yung first vlog ko po na first video, yung yung pinagluto ko ng Filipino food ang aking mga Dutch biyanan. So today, part 2 po siya. So iba na naman yung aking lulutuin kasi last time yung ginawa ko lumpia, yung adobo, just ano pa yung ginawa ko, stir fry na beef broccoli, tas caldereta ba yun? Caldereta. So, today, I'm making, for dinner, para siyang, Bicol Express na hindi maanghang. Gusto ko lang tawagin siyang pork ginataan, ganon. And also, chop suey, gagawa ako ng chop suey. Kasi nakatry akong gumawa ng chop suey for my Filipina friends who came over for lunch and dinner. And then, nagustuhan nila yung aking chop suey. So, I'm gonna do it again. And also, of course, hindi mawawala ang ating lumpia kasi yun po ang palaging request ng aking mga bisita. So, yeah, lalo na yung mister ko at yung mga kasama din niya sa trabaho, palaging naghahanap ng lumpia. Sabi ko sa kanila, nag-joke ako sa partner ko na, uy, next time, hindi na free yan. No, joke lang. Joke lang naman. May meat lumpia tayo at saka yung vegetable lumpia. Kasi po, vegetarian yung aking sister-in-law. So, gumawa ako ng vegetarian na lumpia. So, yeah. Magre-ready lang ako. Maliligo and all that. Ready. In 3, 2, 1. Char. So, ayan, nakaligo na tayo and medyo damp pa ang aking buhok. And, yeah, anong oras na? It's already 4:40 in the afternoon. So, magre-ready na ako. Mag-start na tayo magluto. 2 putahe lang naman yung kailangang lutuin talaga. So, yeah, we have enough time. Alas 6 pa naman yung aming pa-dinner. Yung vlogging camera na gamit ko, yung phone ko lang talaga, yung iPhone 8 Plus. Yung sa editing, ito lang din yung aking gamit. So, yeah. In the future, siguro we'll see kung bibili. Gusto ko talagang bumili ng vlogging camera pero wag na muna ngayon. So, next, pag-iisipan ko pang mabuti. Kasi alam niyo na, kailangan nating mag-extra muna ako ng mga, hanap buhay, diba? May extra tayo, tapos, mag-save tayo, ganyan, may konting kita na sa YouTube. So, pag umabot na, makakabili na tayo ng vlogging camera. So, yeah. Yung camera ko kasi, malaki kasi siya, yung DSLR, kasi yung birthday gift ni Ruth, if you watched my vlog yung sa Pasko, he gave me a Canon camera na DSLR. So, sobrang laki, bulky po siya pag dinadala ko siya sa labas, so hindi ako makapag-vlog dun. So, anyways, I'm gonna get ready. I already cleaned up the towel or the table. Medyo empty na siya. Tapos linis-linis ng floor. And then after that, magluto na tayo. So these are our ingredients for our pork ginataan.
And also ating chop suey. Ayan, yung ating chop suey, lagyan ko lang siya ng garlic kasi nga, garlic powder kasi hindi ako naglagay ng garlic talaga. Para hindi masyadong strong yung kanyang amoy. Ja, Spaans. Nou, heel Heel Zuid. Beautiful eyes. Nou, geen speciaal menu. Zeg maar geen menu voor 2 of 3 personen. Anna, Gewoon, bami. Jawel, Ja. wel vaak goed allemaal. Ja, hoe dat werkt dan? Ja, hebben jullie een menu voor meerdere personen? Goed zo. Nee, nee. Ja. Ja. Ruud cookt a lot. Anna, toch? Laten zien verder wel. Ja. Pandesal. Oh, Precious dat is pandesal. Nee, ja, zet nou in de vriezer Dina's gaan als zij het pandesal. moeten doen. Oh, dat is Ja, een maar vrouw, ja, dus dat dan past en hoe en even. Ja, waarom niet? Als je het niet hebt, dan. Nou, hoe wil je het Nee. Ja, en als Ruud net is geweest, hoe kan ik dan niet zijn? Dat ben jij zeg. Ja, oh ja, dat zei jij. Pap, heb jij van geschiedenis... Nee. Oh. Nou, dat is slim. Dat is slim, ja. Dat is Ja, nou weet ik dadelijk slim al, gezet. ja, dat is dom voor jou. Nou, dat weet weet ik ik elkaar niet. Je moet er een pakken. Nou, weet ik al deze allemaal hebt. Oh ja, maar jij betrekt wel één. Ruud. Welke? Ja, die, Henk. Mag ik voor jou van de water de grachten? Nee. Ruud. De Hollandse helden, Michiel de Ruiter. Ja, helaas. Hij is goed een beetje. Ja, ik Ja, maak het. ja. En Ruud en G zou ik van de Hollandse helden. Even kijken. Johan Cruijff mogen. Oh. Ik had al gehoopt dat het verkeerde gehoopt. Ik vraag het nou weer terug, maar dat kan nou niet meer. Ja, dat kan misschien nog wel, maar. En Marleen, van de bekende plaatsen. Ja. Zou ik voor jou Volendam mogen? Nee. Je woont inderdaad even. Still your father, not yet. Hij is aan de beurt. Ruud. Die Ruud. Ja. Mag ik voor jou van Oud-Hollands de kaas? Nee. Ruud, mogen wij voor jou bekende plaatsen Rotterdam? Ja. Ruud, je show? Ja. Ja, oké. Mogen wij bekende plaatsen daarna? Ja. Female intuition. Ja, Marleen, bekende plaatsen Volendam. Nee. Net een watje natuurlijk. Mag ik van jou, Marleen, de kaas van Oud-Hollands? Blijf maar met die kaas bezig, hè? Nee, heb ik niet, sorry. Ja, zullen we maar vragen, mogen wij van de watje... Ja, Volendam, van bekende plaatsen. Nou, dan vatten we hem toch gewoon af. Nee, toch niet. Ruud en G, zou ik van jullie van de tradities de nieuwjaarsduik mogen? Nee, Nee. mag niet. Mag dus, maar ik heb hem niet. Zet oog bij je als dat advocaat zoekt me niet toe. Oh, is niks, hè? Watch out. I'm very tricky. Ja, dat weet ik. Deze? Ja. Marleen, mogen we... Nou, nee, ik kan niks vatten, dat weet ik wel. Nee, Het is niet zo dat ik wel een kaart voor jou mag pakken als Nee. kaart. Ja. Deze misschien. Waar? Hè? Nee. Dat is 5. Hier staan er 4 op, dus je moet er 5 hebben. Oh, maar hier, deze het ook niet. En die hoeft ook niet, want er Nee, staan kijk. er 3 op. Oh! Maar even kijken welke had ik nou allemaal? Ja. Ja, dat is zeker. Ja, ik dacht, pakket is Nou, vier. nou heb je geluk, kans 1 op 3. 1 van ons 3 moet Nou, we maar één hebben. van de drie moet ik hebben. Ja.
Nou, Nee. ja, wacht, ik had op jou. Nee, Jullie hadden er 2. Ja, je Voor jou misschien wel. Ja. Mag ik voor jou de drop Nee. eten? Ja. Goed zo. Zo is het. Zo. En dan kunnen we nog... Mag ik voor jou meteen de stapel? Nou, dan zijn wij klaar. Hè? Ja, ja. Afgelopen, dan gaan wij door. Ja, Ja. ja. Wat hebben jullie Peter graag? Iets van een... Pia, snoep? zo. Dit is moeilijk. Ja. Wat zei jij dan? Ja, ik zat verkeerd te kijken, want ik moest Koningsdag hebben, maar ik zei mijn vrijdag. Ik keek verder, fuck. Ik had verkeerd gekeken. Ik dacht anders is het fout. Alleen heeft gewonnen. Het is niet Ja, patent. dus Ja, ja. ik 2. Chocolate. Ah, chocolate Mentos. What? Oh, he says choco oy. Eko tsaka, uy. Kaya, first time nga pala namin mag-dinner dito sa bahay na kumpleto kami. Kasama yung kapatid ni Ruth tsaka yung partner. Yeah, tapos na ang dinner. Naglaro kami saglit after dinner ng quartet. If you know the game, quartet. Ano siya ba? Hanapin mo yung ibang, may category kasi hanapin mo yung ibang 3 or 4 cards. So, dapat tandaan mo yung kung ano yung pinahingi ng iba para makuha mo sila. Charot. 4 or 5 cards. Yeah, I said. Nee, but I mean 3. You have to look for other 3 or 4 cards. Because you already have one of them. That's Yeah, so anyways, dinner was good. Toch? more than good. What? Yeah, it was lekker. Yeah, but they said they liked it. Yeah. It's my second time din na magluto ng may gata. And then yung chop suey second time ko din. Nanonood kami ng opening ng UEFA Euro 2020. UEFA. Yeah. Yan, opening siya. It's in So, Rome. ayan. Yeah. Which teams are gonna play first? Europe, Turkije and Tur- Italië. Turkey and Italy. Yeah, Italy versus Turkey. Ang ganda, nakalipad yung mga nagda-drum. Charot. Pero they're wearing masks. It's really nice to don't talk. And anyways, sabi nila masarap daw. Hindi ko na po na-record yung kanilang reaction no kasi nakakahiya naman na i-film ko talaga yung malapitan yung kanilang mukha tas tanungin kasi iba naman dito sa kanila kasi nahihiya akong yung i-on the spot na mag-record ba. Kasi hindi ako nagsabi in advance na medyo magre-record ako pero okay lang naman sila. Hindi ko lang talaga finocus yung yung mukha, ilong ni Ruth. Yung ilong ni Ruth ang finocus ko. Yan. Kitang-kita ang ilong. Hindi naman na ni Ana ang ilong ni Ruth. Ilong ko ang nakuha. You farted. Nee, boy. Why do you do like? Nee, I said, Anna didn't get your nose. She got mine. No, ni mo. He did like this. I think you farted. But anyway, dinner was good. Dodong na? Toch? Yeah, like I said, more than good. It was really good. Char. So are we gonna sell food now? Lumpia, maybe. Lumpia, nee. I cooked the lumpia really good. Yeah. He burnt the lumpia. Moy. Yeah, so manonood lang kami ng guys, ng game. So yeah, salamat sa panonood. Bilis-bilisan kong mag-edit kasi magba-vlog na naman ako bukas. Punta kami sa friend ko. So anyways, thanks for watching. Please like and subscribe if you haven't. And yeah, kita-kita na naman sa susunod naming video. Salamat si Ana tulog. Bye-bye. Babush na dong. Babush, mush, mush. Babush.